Helo agus fáilte go. Neònach Neònach. Príomh sciabhach go Naidheachdan ha Ciorstag agus Angusina fu skippe facail Gaelic na seachain bhí gáil páirt an rééis fat làithean inis. Ha Clann a Ciorstag a chéile órin a dhearan mhuine na chol gan hiic sin. Agus ha video acin in nócast fu Zach leis an amaise. Ag an thoisiil go seolgaibh an Neònach rial in nágaras. Hi Angusina, is Ciorstag fu skippe facail Gaelic na seachain imach de chéile Jill bháin. Is son jarabh có acha a buléisce a thóisiigad a bhéis ach míors noch le go sledach a had háasta dó. Nach tá sin súil in rásta. Doch neoch gadíú gan na glúneacha. Scialach chutramach alle hasing dul éon facail is sílas Clann is rud chutramach écrí rá rís a bhór dúach. Hai Janu mach nach het tuig sig duine idir Clann. Bhí duine go matríte beach go míad Clann in ad gun övan is a sílas is son ísegan nach sin feed. Fáilt a hílis dé haidrí rá. Tafalets a hílis. Speaking here nach a duine gan hiic sin. Ha colach go bit cuaig jig in a daca le chan je sciabhach gacum. Dain is braim na patáide. Ha sin inis a teontach go Zach leis an amaise. Hamas is mainneach go bhfuil Zach gan neamtrain, ha hol haris agus a háasta chur fitiúin hu céin. Cuir a nó thugate Zach. Zach? Hello? Caineach Zach? Fé mé go le prank? Stoch go bhach. Well, sin acu ma ha na neocin agus cainiú tú a go jesanad gníar chaine leat fémal, chaine leat feed.